Iako je ljeto ono godišnje doba kojeg najviše volimo povezivati s uživanjem, često nam visoke temperature donose i brojne probleme. Pretjerano znojenje, suha koža, ispucala kosa, samo su neki od njih. Rašiljka Zemunović potrudila se pronaći prirodne recepte za spas od ovih tegoba. Kukuruz, metvica, smilje. Upoznajte ih u posve novom ruhu. Možda nam se tako ne čini, ali kalendar kaže da je ljeto. Sunce će se jednom valjda vratiti, a s njima i svi oni zdravstveni problemi koje za sobom nose visoke temperature. Međutim, prije nego što se uputimo do najbliže ljekarne, pomoć možemo pronaći u dobroj staroj prirodnoj medicini. I to sa sastojcima koji su svima nadohvat ruke. Sigurno mislite da u kukuruzu imate enciklopedijsko znanje. Jeli ste ga na milijun načina, ali vjerojatno ne znate da se od njega pravi odličan piling za tijelo. A to biste svojoj osušenoj koži trebali priuštiti barem jednom tjedno. Evo kako to učiniti na jeftini i prirodan način. Evo, sad ćemo staviti kukuruzni gris i biljnog glicerola i stavit ćemo isto biljno ulje badema koje već smo spomenuli u pakunzima, jako lijepo njeguje kožu, daje koži vlažnost, njega ćemo staviti 10 grama. I stavit ćemo tako za malo i za miris i da bude malo nam ljepše, stavit ćemo evo par cvjetića lavande. Nakon pilinga oštećenu i osunčanu kožu treba dobro nahraniti. U tome vam mogu pomoći ovi žuti cvjetovi koji se u ovo doba godine mogu pronaći u svakom kutku Dalmacije. Smilja je zapravo anti-age biljka, tako da se eterično ulje smilja koristi jako puno u izradama krema za njegu zrele kože, odnosno za njegu kože kod bora. Mučkanje skupocjenih krema ipak ćemo prepustiti stručnjacima, a mi vam nudimo jednostavan recept za macerat od smilja koji bi vas navodno mogao i pomladiti. I jednostavno, znači, te glavice otkinemo, stavimo u nekakvu posudicu koja nam je pri ruci, lagano to potisnemo i ono što je bitno kod svih tih macerata je to, znači, da kad stavimo biljnu masu koja je, da nadolijemo ulja unutra da pokrije našu biljnu masu. Kad smo to napravili, jednostavno uzmemo poklopac, poklopimo i ostavimo 3 tjedna da stoji na svjetlom mjestu. Nakon 3 tjedna ulje se procijedi i macerat je gotov. Njega se nanosi na lice i tijelo ili ga se jednostavno dodaje u kreme. Kad vam netko kaže ljeto, vi odmah pomislite na znoj i u tome niste usamljeni. Čak su i naši preci u prirodi pronašli biljku koja će vas riješiti neugodnih mirisa. Hidrolat metvice je zapravo daje jedan osvježavajući efekat. Znači, dobro ga je koristiti i recimo kao nekakav tonik sad kad su vrući dani pa vam jako vruće, da se jednostavno osvježite, pošpricate malo po sebi, po licu, zapravo će vam dati taj jedan osjećaj hlađenja. Iako zvuči jako stručno i skupo, hidrolat od metvice se može nabaviti po vrlo povoljnoj cijeni i zamijeniti skupe losione i dezodoranse. Ali neće samo vaša koža platiti cijenu dugotrajnog izlaganja suncu. Naravno da priroda ima lijek i za ispucalu i oštećenu kosu. Ide jedan dio ricinusovog ulja. Otprilike ćemo staviti pola-pola. Tako da, evo vidite kako je ono gusto. I ostatak ćemo staviti bademovo ulje, koje inače izvrsno njeguje i kosu i kožu. I ja bi još tu stavila eterično ulje pačulija, koje će dati i živost kosi i jako lijepi miris. Ukoliko se ovaj pakung nanosi jednom tjedno, vašu zdravu i sjajnu kosu možete ponosno prošetati gradom. Nije ljeto samo more, sunce i uživancija. Većina će Hrvata zbog svima nam dobro poznate situacije ljetne mjesece provesti daleko od obale u nervozi i nemirnog sna. A u tom slučaju trebalo bi izbjegavati opasne antidepresive i opustiti se uz pomoć tinkture od matičnjaka, odnosno melise. Ta tinktura, znači, se uzimaju kap po kap, odnosno uzima se od 5 do maksimalno 15 kapi, zavisi o konstituciji čovjeka.
Može se nakapati u čaj ili se nakapati 3 do 4 kapi na kocku šećera. Uzmemo listove od melise koje možemo natrgati ili ih možemo staviti ovakve cijele, stavimo ih u posudu. Znači 1/3 biljne mase, 2/3 alkohola, medicinskog alkohola. Ta tinktura isto tako se drži na svjetlom mjestu 3 tjedna, nakon 3 tjedna se procijedi. Budući da ovaj prirodni antidepresiv omamljuje, trebalo bi ga uzimati u večernjim satima i onda fino uz malu pomoć ovih naših prirodnih recepata zdravi i veseli dočekati novo sparno jutro u Hrvatskoj.